Tala Fou o se whapopongo tala mai Ausetalia le radio Samoa mo le nei au auli. Momo atu se tala le tamai o le taua Ukraine wa yaili poti le so o ta wai le tongi ane o se lui a le li pilioneo Elon Musk ka nga ia Vladimir Putin mo sa la feta winga o le single combat ma ua whai ane lea lui lungo le upenga te wha ilangi o le Twitter. Ele ile vatu neo no foi ne Musk se uto antenna se fesoso nei tangata Ukraine mo le whaonga ine fesota inga le interneti e meise le motu si o le ele tise nisi vaengo le atunu fai maile nai news o le lui wa whailo atu fo ile Kremlin ma o fesiringi ai e Musk peta li eina le lui wa tu ina atu e manatu nisi e pe ona whailo ele upengta whailangi o Ukraine ele use mata upo e whai eini petinga Putin ma Musk a fai mai foi nisi fina ngalo whaalia a whai e fia fesosoani ia Ukraine mo mori eise fesosoani tau tupe po ni tau mafa mani au penga. E rei whai ane la Ausetalia Putin po lusia foi i lea lui. Wa whato esele Sydney Metro i le toa tele tangata na poloka i no whanga o trains i lea Sonanafi i le toi amatai o ngā nuengo le vaiaso e maise i teimi pisi sa whaale tonuele au unanga le trains i no whanga tūtutonu le aiosini i lea Sonanafi ma whatua iei whimalanga inga manisi malanga sa whaale au ngā ina. Wa mele Sydney Metro e tolu le late train sa poloka le Northwest i le Sonanafi ma le afo le wha i le tau le ono i le afiafi wa tua i aise whaale tonu i whasota inga ta ua le Sydney Metro wa whaia neise suenga de mafuanga le whaale tonu a whamele minister whala ua inga David Elliott e uisa iei pasi sa whaatulanga e sui ia inisi o malanga pe ita i le to italia ina lava le tura i mai o sea whaale tonu e lua fo easy trains sa poloka le Vau Town Hall ma Central i le Sonanafi o easy trains sa matua i a whaatuai whai ngā malanga ona o ni ngā nuenga li pia whaatope sa toi whaia i se vaengo le ala tele na whaale ngaina. O lo whatan tele nei leo tu stala i Ausetalia nei mo se whailo inga se teimio le soma leo e wha mautua nei nisi o wha matalanga wha opopo e wha tatau se wha lawe ua liputia mai le so mai Perth. Wa maua atu ai tino maari riwa ni tangata se toa tolu i tono se taavale wa susunuina i le pitonu o Kuchi le tu i saute leo Perth. O le vaenga su e wha pitoa leo sa la tau wha tino le su enga ia i la tau na maua i tono le taavale sa wha paka i le John Graham Reserve ma o le tea le titels fulu lua i rau le nafina maua ai. I leo iei seisi wha mtaranga wa whailo mai e leo po ai la i tonu i la tau e tolu e peo na hafia a wa whaatari ai le whailo inga matu stala i lea soa moni si wha matalanga. Wa tala sanga leo i so se tasi sa iei le wha tu lea i lea Sonanafi po o nisi fo e si le fia nei mata upu i e fisoso niane i le su enga o lo whaatino. Se ripote le COVID le so mai i Ausetalia to ono i la tau o maririu mai New South Wales ma le se fulu afe ono se lau varu se fulu iwo i la tau ua fia li wha mai a wo o atu nei i le afe tolu se fulu lua ngase o le COVID o lo whata o toria i mauta ngase. I vito ria to o whata ngata maririu ma le fitu afe whase lau ono se fulu i la tau ua fia le lua se fulu whaitu la taruai ma le se lau iwa se fulu fitu o lo iai i whalemai. I Tasmania le isi soifua mau ai afe tolu se lau fitu se fulu ono tangata ua wha maunia le a fia. I le ACT e to tasi tangata mariu fitu se lau waru se fulu ono i la tau ua fia ma le wha se fulu o lo whata o toria i whalemai. Queensland e to se fulu tangata maririu ma le COVID lima afe lima se lau waru se fulu iwa i la tau ua fia i tono le lua se fulu whaitu la taruai ma le lua se lau wha se fulu ono o i la tau lo whata o toria i mauta ngase. Ma le tala muli patia le 9 Sports i le vaisa nei le mata i tūpea e le kalapo le Cowboys o le ali i o Māori taupau ma o loo wheta ua ina e uina saini se kon karate taupau i le kalapu lea i se taimi vave. Ta ua le ripoti sa wheta ua ina lava le tūlanga lea mō taupau i le isi ta amilusanga o lumana iai pe i ta i le mai o le whaia ina le Cowboys i le Bulldogs e ono wha vave ai ono wha taunu u lea fuafuanga. O tau pa ua se li ta alo whaavau maloa New Zealand, o tolu se furulua tau sango le soifua ma ua tele le tomai i le ta alonga, mai ono feso soani le saini o tau pa u i le autalavou wa yei nei le Cowboys. O ta ua le lipoti, ua mai a whaailoa le Sea Eagles a Manly, e le to e whaapopoina na kon karate anga i atu le lua whelua se furutolu, ulo no winga la e ono whaavave o na whaatangane le anga i ese o tau pa u mo le kalapo le Cowboys pe a whai ai whaamonia. Ma o lipoti nā mai le Tala Fou ia a Radio Samoa mai Ausetalia mo le nei fo ia wauli manuia telefofuanga o whenga iai soi fwoi.